Hello, Tuni Kuki News in Bezose, Nabon Zavin Lem Nevin, Tunin Zong, Gamsung, Tuso, Zat Chom Ho, in Lachom Kit no hitin, Ihet Tainativa Holimna, in Ball Kit de Hintin, Tuni 20 February 2026 Ahita in, Tunin Zong, Gamsunga Namite Hon, Ihet Lova Ho Ahi Lovaile. Tuni chan gea idin mono hi itabang ham ti ho hi het team na divin aban banin hin sewitin gamdanga thil so ja chom ho jong in sei de wahi Pakistan sepei ho BLA hon anamanuvi ti ho jong hi mo hin hi chung chang jong hi neu cha ga sewitin aji chu thil poimo ho ahi lawai la karan affair langa thil henom ho dinga jong hi neo cha cha hin jaw sa ji diu hi tan tin ina seima bangwa chu hap tekina patna hi current affair ho jong apoi mo dung zuya chu hi ta chu aban bana hin jaw sa diu hin tin aji chu tulai inam sung igam sung boy dan hi za dangnam dang to ki boy hi talovin ei ho sung le ei ho sung ki boy na hi ji chun current affair lang hi anaki focus zolo ahin la ina seima bangova haptaki na patna wang hi current affair ho jong neo cha cha aban bana hin jaw sa de hi MITE le Kuki kichot to na hung panta ti ho jong hi mo in nge chi chung chang ho jong in sei deu iti dana MITE le Kuki ho kichon to thei hitam gam kizot mat na theitam free movement hitam ti ho chong hi aban bana hin sei de hin tin ama sapenin tu chung I boy naw litan langa boy na lang update neu cha hin bol kit no hitin litan lang boy na ajong hi I chen khom piu melong ho tanghul ho hi akigot dan a hoi lo ji inam sepei gol hang hon pateta akiven bit theina dingin amu kapoi mo veti thupi na ahin nei dung zui wa chu tu chunga jong hi ei ho Kuki channel family ho zo se le ahin vel ha zo se ana he pha zo sin pan law hitin igam inam ikiven bit theina divin pan law hiti ti chu to gon anakinei ahi in ni chi chung changa pan hin la ho zo se na chung chi vin ka kipa in amasa jong chu zan hi video chu za le som nga lenga chan update hin bol hin tu ni hi IVET nai le mi khat si helun mate ama hin pan ahin la in zanga pan ahin la igam inam ngai lut na aman jong hita chu hung ki pe to igam inam ven bit na ding ahi la ke jong ka gam kana ma ding in hi za na hung panging ti hi zanga ahin to eti jong hi mo in ahin la tu chung I project wa to tampen ho mili na laivin hi chi hi phat chenga hi chi to banga igam inama dinga hin pe do ho highlight hong ki ball jing ding hi iti bang wa chu mili ho hi sanga chung lang hin to ho zo si jong hi chiwa hi amino hong ki ta jing na lai hi tu ni bo chance in ta win jing ni ho teng le hin kha de wa hi ta in update hi Monday ni ho ala sung hi tan tin hi chi zo ting la chun hi chi project I ball pau igam inama dinga pan theina chana panding ti phat hong ki hong pen jong hi jing ni khole hong ki kha ding ai tai ti chu iga he thei di vai phon wa hi in hi tu ni chan ge igam inama dinga pan hin la anei go I lo hi la pan hin la ho zo se na chung chi win ki pa thu kain sein chule nang hon igam inama dinga pan na hin la wa ki thopi na hin bol na chung wa pathin in sanga tam zon nahin levu ki taw hen ti jong hi ega awang ka hin thum pi hin tin aban le koi ta bang apang nai lo ho hi chiwa hi detail ak koin hi chiwa hi izaw jing thewa hi jing ni ho chan ge ya phat ke hong a hi in azaw nai lo hon jong zaw so ke ding in I hong ki tim ki no win izaw zo ting o le nga WhatsApp group au min hi chiwa jong chu nong ke ding a hi in chule hi chiwa number hi napi na receipt to chun a hi lo le screenshot to namin to nahin tho tha de wa hi ti chu
kaga seinom kit hin tin tu hin Pakistan langa boina hot neu cha ga seile hon Pakistan lang hi hamasalanga jong chu ina sei ta vin ning kum la ya patna hi BLA ho hi ki phin jingu a hin ki phinova ke ho hi Pakistan gama kona atuma ke vaipo ding ka hi vi ti a hi Baluchistan hi chilang se hi country choma siam do na dinga hi to ogon aneiwa ama hon jong apha chenga hi Pakistan army ho hi attack a ball jingo a hi namasa jong chu train hijack a ball loy a hi lawaile Pakistan army ho hi ta chu patrolling a hung ho ambush an ball wa bom thang a kamova na thau hi tammo mong a hi tan Baluchistan lang hoi kito hi ama ho jong hi masanga ahung ki phu do tilwa cho e ho Kuki cha te bang hi la hi ka ti dan chu alam kai ki to lo je a anaki hentel wa a hin la hi chiwa lam kai zo se chu tu ai ki chai a hi tain a tha hon a hin lam kai phat no wa hi ama ho jong hu hat do ta so hi chi bana chu Taliban hon jong I chan ham khana support a bol a hi in ama ho loi hi tu le tu a hi Pakistan in no phat Afghanistan gam sung Taliban ho jong attack a bol jing a hi in a hin la aning lang khana Taliban ho hin hi chi Baluchistan ho jong hi ki thopi na I chan ham khat hi ani yo a hi in tu chunga jong hi iga vet na hi le Pakistan kem sepai kem khat hi Baluchistan hon abulu vin Pakistan sepai ho a hing changa amanovin hita chu ID ho hi so bol sa vin nisagi sunga kilhe dinga jong hi thu api ve ti chu Pakistan government hi nga hi Baluchistan army namat ho chu na zel wa kona mi hizat na hin la do wa hi le kei hon jong na sepai ho mi hizat kan la do de wa hi exchange bol hi ti ki khelo hi te ti hi chu hi chi ki khelo hi te nang hon ke ho zelova ho ke ho mi ho chu hin la do vinlang kei hon song hi chiwa kamat mi ho na army ho hi ka hin la do di wa hi ti a hi government hi ngai thupi na nei wa video phateta ka mu chu social media chu in mu te di wa hi in thu sei na ho jong ki moin kol pa wa sei wa hin hi ta chu ama ho hin ID ho jong a so wa sepai kar ho jong hi phateta so bolwa hita chu ke ho Baluchistan army ke hi po Pakistan army ke hi win hit ta hi duty post a pan kala jing live Baluchistan hon emat no wa hi ta hi umahi ti hi phateta explanation a bol sa wa a video hi Pakistan government hi nga thot noi Pakistan government hi nga a thot no wa hi Pakistan government ho hin tu a hi ama ho sepai ho hi Baluchistan hon amat ho hi kei ho mi a hi poi nang ho mi jong koi macha zela kamat no poi ti a hi thupi a hin nei ve ti a hin hi chi thupi a hin nei phat no wa chu hi chi wa Baluchistan hon Pakistan army amat ho hi kap za jing chu hi chi ID ho hi nang hon nei pi o hi lo ham ipi bola tu ni a hi kami kasa nahi poi nei ti wam a hi lo le Pakistan army nahi poi nei ti wam hi chi ID phateta avewin lang ti a hi ID za chom jong so bol so a bol wang wa chu Pakistan tu le tu a hi Pakistan government hin hi chi ho hi ke ho mi a hi poi chule zela hi ke ho nang ho mi Baluchistan army kaman no khat cha poi ti a hi a sei wa hi in a hin a phat tip naw hi thling nai lo a hi za chu ni sagi phat a te pe wa ji chun ni sagi sunga hi I tabang thil hung ding ham ti wang hi sei thei a hi po in a hin la tu le tu a hi Baluchistan army ho hin Pakistan se pai mi tampi amanovin hi chi ho hi Baluchistan Pakistan government zela ho ta hin ki the dinga hi thupi na anei win nisagi deadline a CMP aviti hi mo a hi in a hin la Pakistan government in hi chiwa Pakistan army kiman ho hi ke ho mi nahi povi a hi lo la ke ho zela hi Baluchistan army khatcha kamat no poi ti a hi
thu don put na a bol ve ti a hi in a hin la I chan ge a ki khel na hin nei de wa ma ji chu hi chi Pakistan government hoi ta san thei lo chu India to jong I chan ham khat sign a bol wa hi chi sign a bol nau kitip na sign a bol ho jong hi a tu de no tu ni chan ge a khat jong nai lo a hin hi ji chun tu a jong hi Baluchistan army hon sepai amat nova Pakistan army ho amat nova Ichi ho ni sagi sunga nin la do pi lo wa hi le nang ho mi zong na chan lo de wa hi ti ai thu pi na nei wa hi in I chan ge hung ding ham wang a ke poi a hin la tu a hi Baluchistan army hon Pakistan army amat ho hi phateta idea so sa win hita chu capture a bol luvi ti pa hi I het theine dewa iga phon wa hi in hi chi chung changa jong hi itiam khana update a hung oma kilhi na ding thu a hin pi deuham a hi lawai le Pakistan army amat ho zo se akapli deuham ti pa wang hi sei thei a hi point update o ma hi le hi cho jong hi aban zom hin sei ki dewa hi tu ni zani a chu IVET na hi le 20 February 2026 Indian PM pan jong pu Vungzagin Valte na Mollem na chunga ai eat na thu ho a hi lawai la aman jong condolence message ho jong a hin ta do ti ho jong hi mo a hi in kipa ta khat chu hi chiwa hi ga velo chun amin kipat masanga pu azaw sa hi ei ho ku ki cha te identity khat hi a hi in tu ne a hi ho hi kidang ta hi chu I thi nung teng le ku ki hi ziu I hin lai sewa hi Kuki ki hinom lo mi tampi yu mo vin a hi the ai le KANAM MITE ho akhat zong hi a ki khen thei koima im po vi tu ni a zong hi IVET na hi le Kuki lang hi hen zomi lang hi hen aning lang khat na social media a mi pi ta to dinga thu phalo ta mi iti saying ha til zing a hi lawai le propaganda bola nam khat ki ka ki do theina ding za sei zong hi tampi I umovin hi cho hi phamo ki salhe jingin hi ji chun KANAM MITE ho tu ni a hi e ho ki do hi tin ei ho khat ki vet da lew hen koi ham awang se ding koi ham ki pa ding MITE ho ki pa ding hi hizi chun tu ni chan gya MITE hon politics ai khet nova inam igam gen thein ho na san ge zong I het do thei lova khat tu ni chan gya I ki vet dawa khatnin hi chu ke pon a hi poi hi chu ke tribe a hi poi ke tribe khel ti a eima tribe khel izot na lai wa hi le ku ki cha te masang wang athim chit na lai hi ji chun khat ki lung se ding dan ngai to hi tin khat iti ki khoto ding ham ti pa hi ingai to de wa hi mi gilo ta zong chu mi phalo ta zong chu phata in ga bol le chun nang in thilpha na bol che a chu mi gilo ta khat zong chu nang chunga thilpha a hin bol the hi ti pa hi I het no wa ei ho hi ki khen the hi po vi u cha khat hi bo ve I pa wo neu cha koi zong le Kuki hi na pau hi kichi ta I het no angai ti pa hi avela iga phondo hin tin tu ni a jong hi ga velo chun new so a chong ki moin tu a jong hi Manipur government hin po gon khat ne ya Delhi a CM pa jong hi chi a hi in hi chi a chi na a hi pu Vungzagin jong hi vilha na aga ne in ngita chu a in ko te jong aga ki mo pi ti a hin alang khan a chu hi chawai phateta a e ho hin pan kila hen lang hile ama ho ko oimo e hi lo le hi tin a bol ve ti a chu oimo na a thu ka se hi poi tu ni ai ku ki cha te ki lung to o hi tin tha khana ding lew hen hi chi to bang thil so hi thei lo ding hi na thei lo ding hi aji chu na pa khat na nu khat mi khat nen a hin tha na in ko jong hi lo na zat ki ba pi jong hi lo email ma ten dei lo bola hin bol ding hi chi zo ting le Eliam lung dama hong kit ding hi chi to bang ho hi IVET na hi le lang khat na chu pu na du mai na email ma khat nin I pai tha pi ding aban le ngai dam a hin thum ding ti ho chu Christine I hi ji wa bo chu ki tho zo a hin la
mi hi na igel ting le hi cho hi ki pozo lo hi na ki pozo lo hi tu nia pu Vungzagin Valte Amazon ta chapa khat hi mei te in atha hi na mei te in atha hi atha na ji chu iphiam Kuki MLA na hi tia atha hi chu a bol hi chu mo ama anna pasal je a chu a pet na a thi lo wanga tu ni chan ge ya victim ki jing na lai cho mei te le Kuki ki boina a victim pu Vungzagin Valte hi anu kha pen hi na lai chu tu ni chan ge adinga latest na lai chu a hi wanga I hon hi chi ikido na wa a victim jing na lai a jong hi chi mei te hon inavu ho a hi lo le tu ni chan ge ya hi ama keu hi lo wa lama sa jong chu ta chanu khat ana Mollem hi in tu a hi pu Vungzagin Valte hi in apa na hi koi hung hi ki ding ham mei te to in ki boi lai wa gen thei ana tho a tu ni chan ge ya hing li jong tampi ki kit na lai ding hi chi ho jong ki chai nai lawa in nami ki zo do wa khat in cham na sim ding to gon ki nei pai jeng ta chu a hi la mei te ho politics chu I chan ge ya hung lo hing hitam ti pa hi ni chwa ko na hi het the in kanam MITE ho ipil the wa ngai tu ni a hi mei te MLA khat I hon ki that hen lang a in sung MITE ko ma hi tin ga ki to hen lang hi le ei hing hoi lo de wa hi ti pa hi I het no ngai a hi ni chi chun inam sung wa wang hi politics a hi fel mong ta ve ti hi avela phon la na ka hin nei hin tin hi chi wa jong hi ga velo chun hi chi Kuki chapa hi in a hin la hi chi mei te chanu khat hi in ama dinga ate api hi ta cho henge ate api khat hi na je a chu lungsenan te hi jong le tu a igam inam din mona jong hi IVET na hi le chun igam inam sanga jong eima phachum na ding eima in sungjing bo ikivet na lai ve ti pa hi chwa jong ki he so na ni chwa ko na jong hi ki he the hi ji chun a hi the a hi le tu a jong hi mi tampin hi chwa iso pi pau hi I oi mo mai the wa hi aman a hin pat a hi po in apan chu koi ham MLA ho ai na MLA hon apat phat no wa chu ama jong ta chu ate piko ma chu gachi a hi lo aga ki mu pi a hin a thil se wang chu a bol poi a hin la buffer zone chu ke palki ta chu tunia mei te hon a media wa a ha the pe no le a ha sei pe nu chu Kuki le mei te ki ka ki chot to na thei lam pi tai khat le khat hi ta chu buffer zone poi ti tunia hi approve a hi tai ti ho jong hi tam pi a sei oi chu ni cho bang IVET na hi le Kuki cha te politics in fail ta ve hizi chun hi chi to bang politics I bol wa hi chi to banga hi political solution I thu mo wa hi le tu ni a agang thei pe na ngau hi ti na ngau hi ti khat le khat gen thei ta ana Mollem inam igama dinga a hin na ana pe ho tu ni a MLA ho ji a ki chai hi tai hi chi ho chu iga ge la hi le masanga igam inama dinga athi san hin pe do ho hi tua hi mo si hi ding hi tam hoi tai KIGEL phanu ngai kanam MITE ho agang theilam penen hi chhoi bol dau te I again thei aha Saho a victim ho dinga hi tunia hi I chan ge a igen thei deu hi tam ti ho jong hi iga ge la hi la ma sa jong chu topic khana kana sei a hi ta in mi mai san ho chu avela thi a hi vel ni vel thum thi thei a hi a hin la mi hang san ho chu khat ve bo thi thei a hi tia kana sei chu a he thiam lo tam pi yum mai the wa hi in tu ni a jong hi Kuki cha te vel iza di thiu hi tam SOO ingan sevin SOO hon jang integrity Manipur integrity ke thailo ding hi Manipur chu ki su ke thailo ding hi ti a hin pom wa chong mi igam inama dinga po na nei ho khat vei thi a hi tai hi chi zo wa hi popular government sim do loading ti a phata a thu na hong ki nei zo wa MLA hon a hin job ki no le hi chi wa jong chu ki thiki na hi tai tu a jong hi buffer zone ke thei loading free movement thei loading ti a ki sei chu tu ni a khat la khat hi tai ki chot to wa khat la khat ikilhep lungdam to wa
chamna ta hi le chun ana CHEMASA ho dinga chu avela thina hi ki dei ana CHEMASA inu ipa ya hi lawle icha ite a insung mi te a dinga chu avela thina hi ki dei hi chi to bang hi hethi mo hi tin tu ni a hi igam inama dinga thisan anapi do ho hi chi ho thisan anapi do naw hi mo si in koi po ti ama hon ei ho generation a igen the I ha sat diu ama muzi wa igam inama dinga thi zong kho salowa anaki pe do a hi in a hin la tu ni a e hon bazara ni thei zo ai ki zo paw wang hi phamo akisale eti hi avela kahin sei hin tin hi chiwa zong hi EMLA thum ho hi UKLA hon hita chu gi na anabolu thuso anabolu 7 February a tipna anabol pi o ani kho chu achai ni a hita in 20 February 2026 ka a resign ahung ke bol lo wa popular government kisim na hi ahin dal ha lo wa hi le achungova capital punishment ke peding a hi ti a anate pi naw jong chu tu a hi hling a hi ta in 22 ni ting la khun mar in pui hon anate pi o pungol sanglur a dinga jong hi ni kit a hi ta ti chu tu ni a khat a hi in thai ni le ama adinga jong hi a last khat anam pin jong ita chu a tribe pin jong a tribe ma in pi hon jong tep na anabol pi na ho chu hung kit ding a hin hi chi ho ita hi ikitip thu ba hi le chun avela a hin bolding hi hung tam deu ding a hi chi ting le chun koima control ki bol zo lo de hi kanam te ho tu ni a hi ilam kai ho pateta apan a hin la na ho hi veo hitin igam inam dowa pang ihung ki boy ti lova jong ithulu naw koi tabang nampi dowa ahung uma hi le aman mo ki po ding hi tia anaki sei zo sa hi in hi to banga chu tu ni a jong hi UKLA hon thupi na ananei u chu tu ni hi achaina a hi ta in a hin la MLA ho khatcha resign ki bol jong akimonai po in I chan geya ikitip naw le ikiga na ho hi ipe cha wam ti chu inavet kit deu ai tai tu hin Kuki student organization kamjong district a kona appointment order ki bol na ho neu cha ga seileu han hi chi appointment hung ke pe tha ho jong hi het lowa poimo hi in azi chu munchom choma branch hi in ama district a branch hi zi chun nga ke to theine diwa hi chi jong hi in phon hin tin hi chiwa hung ki sei hi a hi la kamjong district langa KSO a tinga hi mini hlen tha ana umin hi chi chu a hi le Mr. Let Golen Haukip ama hi information and publicity a tinga hlen do a hi in chule mi skim nei ning vai phei ning cha ama hi custom and culture secretary dinga KSO kamjong district a tinga hi appointment tha bol hi ti pa chu het theina diwa president helun vai phei kamjong district a kona thupona mu a hi aban kin a hi ga velo hen ni chen khom pi ho hi lungdon le jeng ta in tu ni chan ge ya melong hon ilam pi we kha pi na ho hi hung so le jeng ai ta na chang la hong vin na chang la kha vin khat ve ni a hin sei na wa jong cha ke hong tai ti a hin la a thil gon pau ho hi a thil demand ho hi IVET na hi la lang khat anui zat jong ji in hi jong le mi pin iga a het thei diu chu a demand pau hi point khat na ga velo hani chi FNCC jong e masanga na khalo chu to ai hung ke boy wa hi hung ki tha phu a hi bowin ama ho jong hi ga sei dinga chu mei teilam kaina ki phu hi kit na lai chu chiwa ama hon a sei naw chu naga gam sunga lamlen ho min za chom pho phal lo a hi lo la government in approve abol lo na ho a hi lamlen ho kisim loading ti ho po a hi lo vai le naga gam sunga hi SOO kem thei loading ti ho hi
ana sei ki no vin hi ta chu Manipur government to hin kinop to na sign ana bol ve ti hi mu a hin ama ho chun khat la khat kin so na ding khat la khat safe na ding a chu ki zo to cho kho poi a hin la lampi min ho hi lamlen min ho hi thing noi ho min sa lo ding a hi la vai le thing noi ho hi ke ho gam sunga da hen operation ball daw hen chi le wa le ball daw hen ti ho hi a thu mo a hi chin chunga hi IVET na hi la joint secretary home government of Manipur in zong sign a ball na zong omin nga ban le hi chelanga zong hi IVET na hi le ZTC joint tribal council atin ho hi tribal lo da na hi koi kit wa hi tain hi chelanga zong IVET na hi le FNCC ho a hi kit ne ni ta chu ama hoin igam sungo wa ilam hla na ho hi ama ho gam da na se hen alang khan a chu henge tu a hi Ukhu district sunga a hi lo le Amy ho ho hi tangkhul hon a hin zol en zong ki ma tho wa hi in hi chu het thiam loading I ma di point a hin la kanami te ho het thei deu hi chiwa ka hin ta do ka sei nom pen cha hi a hi le ei gam sung hi hen koi gam sung hi zong le ichi naw Amy hi hen za dang ho hi zong le ichi naw I to kha na ho hi a hi thei chana mi lung hleina ding hi ho lo hi ti ho hi I boi umovin ho le ho ki su khao zong le koi ma thei nom ki hi lo aban lem za dang nam dang a dinga chu ho le ho bon ki thei nom lo vai le chun za dang ho dinga chu boi he jeng ai hi ji chun ai thei ai le discipline manner polite ti ho hi hedewo hi tin pan lao hi te aji chu tu le tu a hi hon political demand khat kinei a hi ji chun hi che pa zo hi focus bol lo hi tin mi chen khom piu ho hi sai pi lam zo tho hi tin inunga I hap zong le hi ta so ai hap lo na ding zo hi ngai to hi tin na ngai to hi tin khat la khat ki to ta ti chen khom ding ham ti zo hi ngai to ba hi chi hin mu do tingu le chun hi nge igamu mu ta ve ti ting le inop mo bol lo hi te a hin la tu le tu awang kanam mi te ho ka tep nom chu ni chen khom pi ho to hin ti kilung si ta diu ham ti pa zo hi ngai to wa ha sal he zong le I tho wa ki neu sa wa ni ta chu pan ila phot de wa hi a hin la ki neu sa ti wa nga chu mi noi si na ding zat bola min evo a hi zong le ki do jing dik ti na a hi di po in mi gam sung ichi ting le polite na discipline neu khat nei de om hi tin ho le ho ki ho zinga zong hi discipline neu khat nei hi ti pa hi kain sei do nom ja chui chi zu ka ga ta do hi in chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a I gam sung inam sung dan ho le gam dang ho thil so ho I ga het thim na diwa hin phon the ho hi chi chan chu hin tin tu ni Kuki news sin be a hin ngai hlo zo se na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathin in phat thein bo jing taw han Kuki